Ciao insieme, sono Scena ed è una piacere che voce della partita. E per il vai a tanta rotter. Bayram Yannick. E lavora razzegn pro le auas minerales. E è in curt. Da più da si storgia dai l'ora più tard. Ossa nina nempe pro due scolaras da sai da Jons. Stina e Florina. Tuna bain, za Firebein. Elas han nempe scrit un cudes insieme. Una storia de fantasia ci stratta in un mondo tot alter sconos. Ma veramente non leven eles neanche a scrivere in cudes. E tot in dünna, ma guardate ves. Se va per lur codis, luan taupins elas duas ad in insieme. E oz, quelles vesen am prima ga, col codis vigna veseo. Motriez pitart, am prim de la historia. In Uldaun, che antaupa una mataccia giufna de Carsiauns, as genitores de quella mata in vini piai del reg, kein aurs. Lu va in Uldaun la mata insieme sin inviadi ed unqueren is centaurs, coi ha in pievel kai juvenius, von leung temps, ni din sa data onel. Lu improva ni dem flaquis per conquistar insieme con is il naus. En in Mainz compara lur codis de la chiesa di Tura Romancia. La manadra Anita Capaul ha accompagnau elas ils de Vosons. Anciet a tot con in autor codis romansch che elas duas a lur classe han giù da leggere in scola in canota proprio plagiu. Lo scolasta ha lo un'idea che mi dau tot. Scopenzum han els tu scriver in a aichna historia de 30 paginas. Per las due scribentes Biamem e Pauc, lur historia ha trovau 360 paginas. A dos, 3 ans pitart, ai si gleiti a schilunsch, quella ven squicciada en in de quels codis. Quei schon special, et a kleinus Greine fich, dos ande proprio il sentiment chi da in codis, a che bu moi in text halt. De nus ven al enciet simplement lu calavi simplement bosiet, de la fin jeva bo. De allora si new dina pivia. Senza la scolasta Karin Kedruvi, desi forse Nigin e Malio. Ella ha giù l'idea de fare un codice della storia, ad insieme con la Anita Capaul, han ellas duas gli dau le scribentes che se aveva naturalmente un bo tot. I trova in accompagnament de pli che pren sesa ad in puspai regolarmente insieme con ellas, che insmera cosa sviluppesce la storia ne ostatene figuras ossa. Lui si budem blida, ellas duas van a scola ad ane un altro pensums de fa che da scriver codis. Nus interessavan schon adina per fantasy, also legiu codis de fantasy, et mara films de fantasy, tras quai, also wenn das mi scritto in codis de fantasy. Jo, pugen combats de spadas, per esempio, che questo sia fece interessant. Ed è che sa fa in mondo, scientifici che insless, sa inventare nuove creature, sa proprio fa qualche insless. Anfla e Emalio e se amicia il pievel de centaurs, a sana che spinderà il mondo il naus rec, ni dati forse tuttine buin happy end. Per sovini quella risposta dati moina sligiziun, legger al codice. Ossa non hanno neanche te dici da un happy end. Ok, fuseur plufer de tradir. Coccia li storia va a finir podavet ler la fin de november. Là compara il cudes. Questa fin d'efna da in engiadina a scuol un'occurrenza per pövels senza un agent stadi. Per incler qua forza in papi bain cici des magna con quai un exempel. No romans egen veramente un pövel senza agent stadi. No vai un'acna lingua ed un'acna cultura. Ma il stadi romancia, per esempio, non daia. Schemal non esco ne na. No da sciane per vivere nostra cultura e nostra lingua è da fatta una lingua ufficiale della Svizzera. Di mena, ils romans sono acceptati. Da questi pövels con un'altra lingua e cultura, ma senza agent stadi, daiamo più sul mondo. Sco per esempio ils Kurz, un pövel il prossimo Orient. Ma adesso va un po' altro con noi. Per es è a bler più greve da vivere lur acna cultura. Bayram Yannick in Kurt, avon 21 ans e al Fugius della Turchia. Es hat bei uns immer Krieg gegeben und als ich dort war auch, jeden Tag Menschen sterben sehen und gefoltert.
E malgrado quels maleids sgargeivels resta in strettia collegiazione con la patria. Vuol davos è per quei che si lungaig moma e in dels quattro lungaigs kurz. Meine Muttersprache ist Bahdini und wenn ich diese Sprache richtig spreche von Irak und Syrien, verstehen wir uns. Und es gibt noch 3 anderen und die verstehe ich überhaupt nicht. Zum Beispiel die von Iran und zum Teil von Irak und die von Armenien, so verstehe ich überhaupt nicht. Il pievel dels kurz vive el Proxim Orient. En tot quentins che detti circa 40 milioni kurz, quei bunament chunga scibiasco quei che la Svizzera ha abitants. La grande parte dels vuol di circa 20 milioni vive la Turchia. 8 milioni kurz viven l'Iran e circa 6 milioni l'Iraq. Cons kurz che viven in la Siria, seins buexact, ins schezeglie d'entre 2 e 3 milioni. En tochen avon pauxons comandau de discuorer ni leger in dels differents lungaids kurz, ed in stiava ebu da noms kurz als afons. Con quei che la Turchia abbia ons bu acceptau il pievel curt sco aitna cultura e in biars scapai de quella situazione a viven oz en autras tiaras europeicas. In Svizzera viven oz d'enter 30 e 50 mili kurz. Malgrad ils plirs lungaids e differentes religions senten ils kurz sco in pievel. Die Kultur von türkischen Kurden und iranischen Kurden und die anderen Länder ist genau gleich. Also Gastfreundschaft zum Beispiel eine und Respekt ist eine, verschiedene Religionen nicht kritisieren ist eine und Frauenrechte, mehrheitlich die Frauen haben das Haus regiert, die Kinder erzogen. Bayram Janik s'engagia cao in Svizzera cao al Grigiun per l'acceptanza dels kurz. S'engagia e che det indi in tiara cun nom Kurdistan, in de casa per tot ils kurz. La region dels kurz, il Kurdistan, eran tochen avon circa 100 ans in a part degli imperi osmanic, che compigliava l'antic Proximo Orient en tochen siti alla Grezia e all'Albania de Doz. Suente l'an primo jara mondiale avevan las tiaras che avevan gudignau quello jara, dentro auta lenga tiara la Francia, faci un contract de pace. Tenor quel contract, il scinumnau contract de Sèvres, e l'imperi osmanic venius partiu si in plires parts. Per via di lieli e del gas che dat in quella region, levan las tiaras salvar l'influenza. Als kurz avevan quelles tiaras lanciata un permessi in aitna tiara. La fin finale, eisi la tutina veniu auter. Il Kurdistan era venuto repartius in 4 differentes tiaras. Si ven in promis salcevo in atnio andavo fa qua naturalmente nirnar. Per veda quai da d'una derce guerra e combats in la regione dels kurz, combats per l'influenza e pussanza. A Bayram Janik plage il sistema della Svizzera, con differentes linguas e partidas politicas. Quel sistema als giavugessel pels kurz. Wir nehmen die Schweiz als Vorbild, dass man so alles zusammen mit eigener Sprache, eigener Kultur und eigener Mentalität so alles zusammenleben. Ma pel moment regiano las bombas al Kurdistan. Da pils ons 80 discuoren ils kurz con sona per via dell'organizzazione terroristica PKK, un'organizzazione che combatte zwar pils dreis ils kurz, quai pel plidenton con armas e bombas. Viele Menschen sind gestorben, um die 50.000 Menschen sind gestorben. Und jetzt zum Beispiel PKK hat wieder Waffenstillstand angekündigt. Und ich hoffe, ich wünsche mich, dass die Regierung auch akzeptiert, dass die wieder in ein Gespräch kommen, dass niemand sterben sollte, dass wir das ganze Land zusammen in Menschenrechten, demokratisches Land, dass wir einander respektieren und dass wir schön zusammen wie Schweiz leben können. Das ist mein Wunsch. Adesso las chances che det in di propri in tiara con un Kurdistan in fech pinches Bayram Janik Kreivitlunder. E se voleva saber de più de personas de d'autres paesi qui in Svizzera, di meno personas ci sono fugidas uniada o ci sono fugitivs, mossa l'emissione contrasts, questa fin defna personas ci abbandona lur de casa. Asterix ed Obelix conoscono min cündavo. E forza da in cündavo ci des propcia un grand fan.
Ils fans hanno per qui Stefana spettat con grande attenzione sul 36 cudes da Asterix ed Obelix. Novas bachatas, batalhas e barbarias. E nom ha il nov cudes Papyrus da Cesar. Il tema central de quei Asterix è la comunicazione, le medie sociali e complots di informazione. Aschi ha per esempio il polemics grandes parallelas con Julian Assange, il fondatore de Wikileaks, in una pagina d'internet che pubblicava documenti che erano in segreti. Il Papyrus de Cesar è per il secondo che compara senza kindles dus creatori e fondatori degli Asterix vessen giù in influenza. Veglias battaglie e veglias stories e novs vestius. Ella sernia baiver de quella bavronda magica da Asterix ed Obelix. E aver quelle forzas. E che c'è un'idea. Aha. Oh! Osa sanno els romans nir. Rampfate! Rampfate! Taf! Ups! E caccia ben pien. Tschüss!